I evo sada kada smo malo vidjeli dašak lijepog vjetra i dašak jedrilica u našem eteru, vraćamo se nazad u središte grada. Inače, grad Rijeka organizirao je i najveću marendu u samom središtu grada, a što nam je teta kuharica pripremila sa 300 kila liganja na stari kvarnerski način, pogledajte u sljedećem prilogu. I evo, poštovani gledatelji, povodom Svetoga Vida organizira se nešto stvarno lijepo na Korzu, a to nam je jedan odličan domjenak koji nam priređuje gospođa Mirjana Saftić, koja nam dolazi od kuda? Iz Grand Hotela Bonavija, šef kuhinje. Odlično, evo vidimo, ovo je jedna padela gigante, bi je mogli tako nazvati. Koliko stane unutra stvari? Pa napravit ćemo oko 2000 porcija lignjina mornarski. Lignjina mornarski, dokle ovo što sada gledamo, znači luk se prvo malo izdinstao, a na kojem? Na običnom ulju? Na maslinovom ulju se izdinstala kapula, stavili smo češnjak, peršin, sad stavljamo lignji, doće pelati, vino, riblji temeljac i bit će super. I recite koliko vina ide unutra? Pa stavit ćemo oko 80 litara vina. 80 litara, znači vi ste čvrsto? Da. Vi ste čvrsto odlučili napet naše Riječane? Da, tako je. Neće ni biti ništa od toga. Pa evo, tu je moj šef smjene iz Grand Hotela Bonavija, tu su kuhari iz Ferala i tako, Zlatne školjke, pa je iz Hotela Jadran, iz Blata i iz Asa. O, pa to je znači, skupili se cijele Rijeke, najbolje onda kuhare. 6 ugostitelja iz Rijeke, 7. Odlično, evo da ćemo kod tebe, ti ideš na fitness kad možeš vrtiti toliko veliku kuhaču? Ne, ništa, samo dobra hrana, dobro jesti i to je to. U ovoj cijeloj padeli se nalazi puno zanimljivih liganja, ne znamo, još nismo pitali jednu od najvažnijih stvari, od kud su lignje? Naše, domaće. Naše domaće lignje, eto, nadaleko poznate kvarnerske lignje koje su inače i najveće na Jadranu, se nalaze u ovoj padelici ovdje, tako da za dan Svetoga Vida ćemo moći svi uživati uz vino i naravno lignje na šugu ovoj grande padeli. Stavili smo 300 kila lignji, 40 kila kapule, 100 kila pelata, 70 litara ulja, maslinovog, 80 litara vina, 10 kila češnjaka, 10 kila peršina, soli, papra i oko 100 kila kukuruznog riza, to jest palente. Znači palenta ide uz to? Palenta će pojesti za prilog, da. Hvala lijepa. Molim.